Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Uyu munsi kuri Hand of God tugiye gukomeza turebera hamwe ibindi biganiro bigiye bigezweho. Ese nawe waba ujya ubyibaza? Nanjye ndabyibaza. Waba wibaza impamvu muri iki gihe ku bibuga byo mu Rwanda bya football abafana impamvu basigaye baracitse? Ni bake cyane pe, abafana ni bake cyane. Ese nawe waba ujya wibaza impamvu? Iyo mpamvu niyo tugiye kurebera hamwe hano kuri Hand of God. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka wa 2025-2026 abafana bitabiriye imikino ya shampiyona y'u Rwanda bagabanyutse ku kigero cya 58.5%. Kigereranyo ni kinini cyane ugereranyije n'uwawubanjirije, dore uko bageze ku 102.340. Ibi byagarutsweho n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Rwanda Premier League Bigirimana Augustin ubwo yari mu nama nyungurana bitekerezo iri guhuza urwego rw'abafana barwo. Kimwe mu byatumye urwego rushinzwe gutegura shampiyona y'u Rwanda rushyirwaho ni ukongera ubukangurambaga, bityo abafana bakongera kwisanga ku kibuga. Nibyo kuki batakiza se ubundi? Mu mikino 240 ibanza mu mwaka wa 2022 abafana bari kugiranyo 155.554 nibo bakurikiye bitabiriye, aho binjije miliyoni 444.4 z'amafaranga y'u Rwanda. 2023-2024 bari bamaze kugabanukaho 16%, bageze ku 46.7, binjiza miliyoni 420. Byumvikane ko zagabanutse ko mbere za miliyoni 444. Ibyo byaturutse ahanini ni ivugururwa rya Stade Amahoro kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza, ndetse na Kigali Pele Stadium. Mu mwaka ushize 2024-2025 abafana bariyongereye cyane ku kigero cya 68%, bagera kuri 146.314. Aba bose binjije miliyoni 402.2 z'amafaranga y'u Rwanda, bizamuka 90%. Wese byaba biterwa n'iki? Ibi nibyo tugiye gukomeza turebera hamwe hano kuri Hand of God. Wowe uri kumva byaba biterwa n'iki? Reka tukomeze tubirebere hamwe. Ese wa mugani wewe wumva byaba biterwa n'iki? Twandikiye muri comment utubwire uti biterwa n'iki ngiki, turebere hamwe igikomeza gutera ibi bintu. Gusa ibi bitandukanye no muri uyu mwaka aho imikino yiyongereye, kuko imikino yabaye 150 ya mbere abafana baje 102.4, bisobanuye igabanyuka rya 58.5%. Nibyo baragabanutse. Amafaranga nayo yagabanutseho 64.3%, kuko hinjiye miliyoni 286.4 z'amafaranga y'u Rwanda. Byumvikane ko zagabanutse koko nubwo abafana bagabanyutse ku kibuga. Muri uyu mwaka imikino ya Rwanda Premier League yerekanwa mu buryo butandukanye, bw'ako kanya yarazamutse. No kuvuga ngo imikino yerekanwa mu buryo butandukanye bw'ako kanya yarazamutse mu rwego rwo kongera amafaranga ava mu burenganzira bwo kwerekana imikino. Nibyo bongereye imikino yerekanwa mu buryo bw'ako kanya cyangwa se uri ku kibuga live. Imikino yo kwishyura ya shampiyona y'u Rwanda iteganyijwe gutangira tariki ya 30 Mutarama 2026, ndetse uyu mwaka wose w'imikino ugizwe n'imikino 36, kuko hiyongereyemo amakipe abiri yo muri Sudani ariyo Al Hilal SC na Al Merrek SC. Ubwo izo nizo kipe ziyongereyemo muri shampiyona y'u Rwanda. Turakomeza kugenda tubakurikirana n'ibindi bigiye bigezweho. Gusa mutwandikire mutubwira muti biterwa n'iki ngiki, maze tugende dukomeza dusesengurira hamwe kuri ya channel yacu Hand of God. Mukomeze mukore subscribe kandi like, comment, muduhe nako comment rwose turagakeneye kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro. Ngira kugeza ikiganiro nero honse. Murakoze.